MCA wa Magumoni Kithinji Survey aria muthia ibagwatanirite na uria wari muregani wawe kithurano kia 2017 James Mutembei uria wizikene muno ta giciko nyuma ya Kithinji Survey agwikia Mutembei koti akienda kuriwa garama ya milioni 3 iria atonyithirie gutetera uchindi bwawe. Mutembei agwita koti kuregana nabo. Samugashima gatutaririe. Mwanka wa 2018 nyuma ya guteyanirwo kwega mbarira James Mutembei kana giciko airete kotini kuregana na uchindi bwa Justin Kithinji Nderi kana Surveyor ta MCA wa wadi ya Magumoni kithuranoni kinene kia mwanka wa 2017. Koti enu nene ya chuka ne athire Mutembei ari MCA Kithinji chiringi milioni 3 cha kurugamira ngarama ira alasimikire gutumira kuria wakili na mantu mangi megie igambariri. Kuma kagita kuba iri bababa igitwe barina nkuja nionde ni ya koti enu nene mwanka imunde arabara niritie na Kithinji abanga kumurekera mbia inu. Nuntu athayo yakwa, nuntu athayo ya family yakwa, nuntu athayo ya fuasi makwa bakwa ninonire kwagiriritwe tukwatana na giciko twanire kizira ikoti turikie turute ku nikenda tupata kuruta wira wega ataguo korwa na antu mararanagiria gatagati gakwa nake na tugacoka twatio yenyewe tukonana tukalaniria tugekara nthi tukamba gucowa njira na nikio kona twitete antu mama munthi nikenda tumabanjirera twonete twina Kithinji ni tubaterie kuthi. Kithinji ariuga itagaria riri ire ake wengware kwibendera atakinyiritwe mtono uriku nuntu uba ukuria ngwataniro ya akariba wadi ya Magumoni. Riu ni twiranirite na my brother tutikwenda Magumoni turia rumena ni twenda Magumoni aragie sauti imwe nikenda management mabata kuona maendeleo wafuazi makwa monde wa bantu mali ni maurie kabisa metekere ku embrace thayo wetu na giciko nikenda tubata kuthii na mbere mbeca ticio kila kitu muntu anakane ngorwa mbeca cio ndhe agacoa kaga thayo butebua tanka uria rumiriri makwa ma Magumoni wandi tugwatanire Mheshimiwa Kithinji niwe uri kuri uta MCA wa Magumoni na nikenda tumupe ground mbega ya kubata kuruta wira thini wa Magumoni. Ngwataniro eno ni kujiritwe speaker wa ikaro kia MCA ba kaunti ya Tharaka Nithi John Babu hamwe na athingati ba Kithinji na ba Mutembei. Wakanga chokeria Mheshimiwa Kithinji na Mheshimiwa Giciko nkatho cia mwanya nuntu wa umuthenya wa munthi ni nkumenya mauntu mama chumburite monthe na nkuga ndauga kairia na mwengananwa monthe ni manogaga na muthenya wa munthi mwenganwa na mwengananwa makunogoka ta Giciko ni nkumenya na mwiguara mumuntete munene muno no munthi nkuona mwiguonu ukuthira mwiguonu ukurutwa ni Mheshimiwa Kithinji. Ariuga ngwataniro eno ikaigwa iri ya kiguni kiri akariba wadi enu ya Magumoni. Ndamera wanani niyo mwene nitwegucanire na Mheshimiwa Pato ndauga Pato nowe mujumbe wa chuka igamba ng'ombe na nimbiganirite aundi na ningo support Mheshimiwa kwa vyovyote vile. Nkuruki na ithurite ati kuri na magamba mairi mari kotini ya chuka makubinga kworoto kwa MCA ura arugamirite anto barabari na mawathe. Igamba ria nkumeariribo ni magamba mairi mago challenge nomination ya nominated members of the county assembly ite ku affect Kithinji kana anyone who is elected but wana maunde gwire limwe na mwerekero wa gutwika withdrawn kwa ule mwene leo likegwa liriku na leo ndikona rithiete uthuku twina unity na ningwetike unity no ikamba gutetheria MCA mama amba kuruta wira mari bamwe na mari gintu kimwe. Nkiripotera weru weekendi kuma gicigo bunge ya chuka igamba ng'ombe mbita wa Samuel Geshima.